Bagesho re alamogela le babogedi ba rena ba kanala ya DTT re gasha go tswa Studio 10 re thoma ka dihlogo. In the initial hours of this two-day registration weekend, 326,000 voters had visited their voting stations. Komishene ke mego ya dikgetho IEC ere ba go feta dikete tse 300 ba engwadišeditše go kgetha pele ga iri ya 12 letšatšing la mathomo. Bagesho thobela ke lesolela tšona le mošomi mmogo Trifosantswelengwe. Go ya ka nako ya mosegare wa sekgalela ka letšatši la pele la mafelelo a beke la go engwadišetša go vouta, go engwadišitše bakgethi ba go feta fela dikete tše 300 gore dinyakwa tša bona di thieletšwe. Le ga go le bjalo ga se go a hlaka gore ke ba bakae ba bona bao e lego bakgethi ba baswa go ba baswa bao ba engwadišitšego. Komishene o ikemego ya dikgetho IEC e hlohleletšwa ke maAfrika Borwa ao a bilego gona go engwadiša lenaneong la go ngwadiša mafelelong a beke ye ba re se ke leswao la matlafatšo ya demokrasi. In the initial hours of this two-day registration weekend, 326,000 voters had visited their voting stations and had their applications processed using the voter management device. This sets a good tone for the 2 days of voter registration. It is regrettable that in certain communities, there's still the practice of linking genuine concerns by communities to the electoral process in a very deleterious way, in a way that disrupts and interferes with the rights of other citizens who may be inclined to go update their registration details or to register. Go sa le bjalo go bile le ditšhitišo dikarolong tše dingwe tša naga nakong ya boengwadišo kudu ka Gauteng mola tshepedišo ya boengwadišo e be e nanya ka Mahikeng Northwest. Boengwadišo bo thomile ka go nanya ditešeng tša boengwadišo ka Mahikeng Northwest. IEC e be lešedi ya yona go bao ba sa thomago go engwadišetša go kgetha le ge go le bjalo ke palo ya tlasana ya baswa bao ba tlilego go engwadišetša go kgetha. Boipiletšo ke bja gore baswa ba tšee karolo dikgethong tša išago. Puso gone pala ke re fa mmereko ha ne sa e re fa mmereko ha ke expect gore ka be nou yana re tletse ka naga ba bang ke ba le ba setse ba dira dilo tse basadi ba ja nyao pego se go le maso ha ke bone mosola gore nka tlhola ke vouta a ke dumela gore ha re sa register ha re kitla re bona dipheto mara re register ha re batla go bona dipheto gore tshwantse re tla go register re kgone go tlhopha go boxong re kgone go bona re go tla diragalang ka ditlhopho tse di tlatla. Ka Gauteng badudi ba ikageng ka Mamelodi East Pretoria ba boletše ba sametše mare gore ba ka se ngwadišetše go kgetha ntle fela le ge dinyakwa tša bona di ka rarollwa. Badudi ba ba thibile ditsela tša go tsena ka holong ya setšhaba ya ikageng go thibela bahlankedi ba IEC go bula diteišene. Ba ikanne go dira seo go fihla ga dikgetho tša išago ge dinyakwa tša bona di sa rarollwe. Mo mathapepeng a lehono maphodisa ke ge a biditšwe go laola seemo e fela le ge go le bjalo badudi ba nyaka mathata a metse a rarolla lefelong la bona. Ba nyake because of re nyaka metsi and re nwa dipilisi o nkutisisa a re kgone nwa dipilisi ra lwale re le bjana ba tlo tsena ba tlo nyaka re voutele eng re voutele gore tlhoke metsi aowa a ona motho a tlo tsenang mo ba ka setle yes. Ka kakaretšo ka nageng boengwadišo bja online bo fihleletše palo ya dikete tše 26 mosegare wa sekgalela e le go palo ya godimo ge go apetša le bao ba itlelago ditešeng. Boengwadišo bo ya go tšwela pele le go sasa go fihla ka iri ya 5 thapama. Kantoro ya moahlodi mogolo e laetše gore bao ba rwelego maikarabelo a go šomiša seswantšho sa motlatša moahlodi mogolo Mandisi Maya mo seswantšhong sa ANC ba se tloše go dikgokaganyo tša leago. Se se latela morago ga gore letlakala la X leo peleng le bego le tsebega ka la Twitter la ANC go bontšhwe seswantšho sa Maya ka mangwalo ao a rego "Don't let your voice go unheard. Register to vote ANC in your community and South Africa."
Kantoro ya moahlodi mogolo e re go šomišwa go se go molaong gwa seswantšho seo ga se tshwanelo gomme go ka go biša seriti sa boahlodi marageng gape go nyatša seriti sa boahlodi ga bjalo seswantšho seo se phumutšwe le ge go le bjalo ge a botšišwa ka taba ye mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o rile seo se be se sa swanela go direga. Judges are independent and judges must be given the respect and the position that is due to them to be the arbiters of the nation. And if you are going to be the arbiter of the nation, you've got to be given the independence and you've got to act independently because you have prestige, you have the respect, you have the standing. And that is why we should not drag them into party political issues. Lapa leo le eteletše go pele ke ngwana motseng wa Gamaja ka ntle ga Polokwane ka Limpopo le kgopela ngwako wa RDP. Lapa la ga Motloutse le eteletšwe pele ke mošimane wa Mahlalagading yo a bego a hlokometše bana babo ba babedi ka morago ga gore mmago bona a hlokofale mengwaga e meraro ya go feta. Mokhukhu wo o hlagetšego ke le gae le nnoši la lapa la ga Motloutse motseng wa Matobole Gamaja. O agilwe mengwageng ya go feta 15 ya go feta ke Maria Motloutse yo a robetšego boroko bjo bogolo ka ngwaga wa 2020. Morwa wa gagwe wa Leitšibollo Zakaria Motloutse o be a ena le mengwaga e 16 fela ge a tla fetoga motswadi go barwarre ba gagwe ba babedi. Ga bjale o ka mphatong wa 11 mola baratho ba gagwe wa mengwaga e 17 le mengwaga e 10 ba le ka mphatong wa 10 le wa 4 ba iphediša ka mašeleng a mpiwa fela wa ditšhiwana. Motloutse o re seemo seo ba ikhwetšago ka tlase ga sona se ba ama gampe dithutong tša bona ka ge ba palelwa ke go theeletša ka šedi. Seemo se re leng ka gare ga sona sometimes ga dipula di ena a re kgone gore re ka bala nna le moratho go wa boima gore re bale re ema ka maoto ge dipula di ena a re kgone gore re ka re dipula di ena ra robala mo re robalang gona le gona go anela. Yo mongwe wa badudi bao seemo se se sa ba letšego di wela o re ke kgale ba leka go boledišana le mmušo ka seemo se ntle le go atlega. Re kgopela thušo go everyone wa ka re thušang politically councillor everyone wa bona ra ka tsentšhaletse gore ya kgopela. Masepala wa Polokwane o re o be o sa tsebe ka ga seemo seo bana ba ba lebanego le sona. Re magato ka poledišano ya rena le boragwebo ile go agela bana ba ntlo ba be le lefelo le ba tla le bitšang gae. Diperesente tše 20.6 tša bana ba ka Limpopo ba dula ntle le batswadi. Nna ke Koke Motao wa ditaba tša SABC Matobole Gamaja. Ditaba di tšwela pele dikereke di thomile go thola baletša dikgoro ba private go latela ditlhaselo tšeo di runtšego ka dikerekeng seo ka maikemišetšo a go šireletša maphuthego le thoto ya kereke. Le ge go le bjalo Sira e eletša bahlankedi le beng dikhamphane tša tšhireletšo go lekola pele dilaesense tša dithunya tšeo baletša dikgoro ba di swarago. Di senye di kgorogela tirelo ya kereke pele di ka ngwega ka dithoto tsa barapedi. Seno e ne e le selo se se sa tlwaelegang ka ntlha fa kereke e bonwa e le lefelo le le boitshepo. Nna ke bona ka re government le rena kereke e ka re thusa maybe at least re ne le ma security ko government or maphodisa a patrol on Sunday. There's God on my side, but you don't know hore letsatsi le tla tlhaba bjang. Jaanong ditirelo tsa bosigo le tsone di kgaotswe. Night vigils, honor prayers. For us, the charismatic and the Pentecostal, these are very core to our faith. The churches are preparing themselves and getting themselves in gear with what the criminals are wanting to do within the churches. These thieves or these robbers will know that the churches are no longer a soft target. Mokgatlo o buelelang tokologo ya dikereke wa re puso e tshwanetse go tsaya seno tsia.
We call upon the authorities, therefore, to strengthen their law enforcement efforts to make sure that places of worship are not seen as soft targets and to make every effort to bring the perpetrators of these crimes to justice. Go le jalo Commission ya CRL e supile fa e tlile go buisana le mekgatlho ya ditumelo tse di farologaneng go batla tharabololo. Molemane motho SABC News, Pretoria. Bagesho di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolela tšona go sasa ka kotara go tšwa go iri ya boselela mo go SABC2 le DTT. Go latela kakanyo ya maemo a boso, Thobela.